Lakriba chahi sidalengak na education da ahen bemit yang tang lagani hai na Chief Minister Nongthongbam Biren na phongdokre. Traffic signal light mathung ningthina tawba hauraba su miyam na signal ngak na satpagi sangdi yam na nemli. Amadi sel chawna lawriba lanai mahai tampham sang singna piriba mahai gi quality jasam na yengshilagani hairi. Kurumzari, Median Tabiriba Simbu Taramna Ustari Pau Sanduk ng Pizari. Ano ba chahi listing ani gatarama panalakpada Manipuri Chief Minister Nongthongbam Biren na Manipuri miyam da yay proposal piri. Lakli ba chahi as the government as na education da ahen mamidyang sangduna layriba award apasing yangshin ba hauragani hairi. Ano ba sahi ga mari layna na miyam da piba proposal da government as miyam gini miyam na sembani government as na miyam gidamak lakli ba sahi as da award apakaya mengkhat na bukhot na gani. BJP na luchimba government asi lakriba Mars ki tang tara manga da chahi ani mapung faragani haukiba chahi ama thama panasida miyamgi ihul khangna leba ki issue kaya handle tawduna lakli mamangi government na lushindana leramba thabak thoram kaya sel thungi phibam anoba employee hapchilambagi tolop pibagi awaba kaya government asina thengnaduna lakli laita laira kya da ahen bamidyeng thamduna project kaya hongdoktuna award apa kaya mengkhatli sing tamgagi marakta leramba mari hena phagarhanduna ngasi di chingda cabinet mifam mapung na famle haiki anu sahina lakpasida mamangi sahida gi hawdi hawraba ikoina tawgena khanba tawwa hawraba aduga hawbangam daba posak mayamama praja gi damakta niyam gi damakta madu ikoi lakadaba sahi sida mapung phana pangthokpa ngamba oijage haidana manipur gi miyam da ai nijari loinana anu lakadaba lakliba sahi sida di yamna inga tapna haugi ba sahi amani sidaida ban blockade laikidaba mihanui pun laikidaba khana sanaba laikidaba economy gi setup ta economy gi movement da kankhatliba akhoi masen gi marakta amaga nungsi sanaba gi lambi da kankhatliba sakhotpa gi lamjen da se helicopter service lairamdaba lairaiba flying ambulance lairamdaba ngasi lainana ba honaraiba lairaiba suguma mayam se mapung phana pangthokpa ngambo oijage haidana manipur miyam da nijari loinana singam ritam haiba khaidana minority mari majority haiba khaidana khoi miyoiba haiba humanity haiba madu kakta koi pullaga amatoina manipur ga punbun saktam nga aga kallaga koi punna leimina si haidana appeal si tawjari. Traffic signal light mathong ningthina tawba hauraba su miyam na signal ngak na satpagi sangdi yamna nemli signal as lambi chaliba singna ngak na satna hanaba hotnabada duty tawriba traffic police awaba oire hana traffic police amakhakna control tawba ngamlamba mafam sing personnel ahum mari sangle hiramastigi matangda report ama. Traffic signal light hapagi nonggi wakhalon di lambi da gari thauriba aikhoi khudimak ningthina lairik laisu khairaba lambi satpagi niyom ngaklaba citizen maktani traffic police na khutna sign tawduna traffic ngak senbagi mathau tadre haibani adubu aikhoi gi lamdam asidadi signal light amadi traffic police animak sangduna ngak sennaba hotnarabasu traffic control tawbada awaba amadi adumak ori lambi da gari thawbada angamba thaujanaba mobile phone tawna gari thawba zebra crossing hanjin na gari khamjanba afang mafamda mawong maril chumdana gari khamjanba traffic rule ngak tabagi hainabi koktriba aikhoi mayam ngak senaba hotnabada traffic policing awaba phibam ama mayoknari chafam je lambi ju pikpanina thariba checken ju yamna tenjale 27 thaptari tharaje adun gari jing ju moi aham batana na hona bada chapsan na rakanda gari je palla dum le nina maning jam yang oi chale akoina thala ganda mai kham de ba ara thokjal lakwa thongge to buja wa ba nungai te si to ga khara phaga ga adun awa bu mo le khoi da thano hona bada kaisa ma si yam hongwa le yam chingani bolum de badari thalo yam chen ba haidare ni sin jala ko sem hejara ko haidare mo second ma chinglo sana da ba male wai launa bada sin thiyo jo chawgal le phogal le da haiba adu tawr hiya da ba Abu Sabe ni yam logra
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎꯕꯅꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯨꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯪꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯖꯔꯒꯁꯨ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯆꯪꯉꯛꯄ 5-10 ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯀꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯐ꯭ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯖꯒꯗꯕ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜꯁꯤꯒꯤ ꯑꯒꯦꯟꯁꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯤꯜꯍꯟꯕꯁꯤ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯀꯤ ꯂꯣꯗꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯒ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯂꯣꯗꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯛ ꯑꯋꯥꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯒꯣꯌꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤꯌꯠ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯇꯨꯋꯔds ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯅ ꯂꯣꯗꯁꯤ ꯍꯦꯜꯂꯒ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯠꯁꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯅ ꯂꯣꯗ ꯍꯟꯊꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯨꯗꯅ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯒ ꯂꯣꯗ ꯍꯦꯜꯂꯤꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯟꯖꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ISTV ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯨꯕꯗ ꯔꯤꯝꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯈꯛꯇꯗ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯦꯁ 1,000 ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯑꯝꯈꯤ SP ट्रैफिक खर्षनाम शर्मा की मतुंग इनदी सही 2-3 असिदा लंबीदा मिसी मिना यावबा एक्सीडेंट थोपगी सांग हेंगलकली अमदी गाड़ी थौबा मतमदा वखल चरांगनबा इशाव सावगतनबा हेंगतनबगी खुदम मयाम फंगी हाइनसु फोंदोरकले पास की कनोसी येंगुरगदी हुजिक्सी एक्सीडेंट की रेट एंड नंबर ऑफ एक्सीडेंट एंड एक्सीडेंट रिलेटेड डेट से अमदी हेंगलकले मरमदी कोई गाड़ी से मसी हेंगलकपा लोनना रूल से पुगारगा गाड़ी थौबा मिसु मसी हेंगलकपा रूल की मतुंगिना गाड़ी थौबियो अखोगी गाड़ी की चे चांग सुदबा चही सुबा अदगी मोटर व्हीकल एक्ट सिंसी फॉलो तोबा लोइना ट्रैफिक की लाइट से पार्ट ऑफ रूल नि अदुना रूल सिंसी सबसाना फॉलो तोबिरगा गाड़ी से सिजनबी बतारगदी अखोगी रोड एक्सीडेंट लोइना मोटर रिलेटेड एक्सीडेंट मसीदगी अखोई ngakuppa ngamgani वीडियो जर्नलिस्ट चोंगथाम अबोय बेबिता सांगबम लोइना रीना नोंमाइथेम ISTV न्यूज इम्फाल सेल मतिक चाना लौरिबा लनाई महै तमफम संगसिंगना पीरिबा महैगी क्वालिटी येंसिननबा थबक हौरगनी हाइना देसामगी प्रेसिडेंट सलाम आकाशना फोंदोगली ngasi sagolban moyang lerta leba desamgi headquarter da pangthokpa pawmisingda khudol pibagi thoromga mari lainana wafam asi mangna फोंदोखिबनी आकाशना मखा ताना लनाई स्कूल सिंगना सेल यामना लौरिबा asi makoina tawriba थबक चाना रिब्रा हाइबदु येंसिनबा मथौ तारी सेल तिंगदना महै तंबा याबा लेंगा की महै संग सिंगदसु मियामना थाजदबा हाइबदु ओइरी लेंगा की स्कूल सिंग हिंगत हलबतदा लमदमसी सेमिलोनसु चौखलकनी महैरुई सिंगमरी लेनबा वफम नतबा शेड्यूल ट्राइब की इहो प्री मर्जर एग्रीमेंट अमदी लेंगाकना अकन बसक्तुना मियामबु तुहतपगी थवोंग सथरकपदसु देसामना सरुक यागनी हाइरी चाखलगलिबा मालेमगी खोंजेल सिदा मणिपुर की लेइबा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मैम सिना मदु हिदानबा ngамabra मालेमगी ओइना होंगलाइबा एजुकेशन की खोंजेल सिदा अखोई मणिपुर की लेइबा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मैम असि यावसनबा ngамabra अपुंग पाबा क्वालिटी दु सेल चंग तमलिबा महिरोइ सिंग मदु पीबा ngamlabra हाइबा क्वेश्चन दु मदु लेइबा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर की लेइबा ऑर्गेनाइजेशन सिंग मसुंग प्राइवेट स्कूल सिंग की वर्क तौबिरिबा इंटेलेक्चुअल सिंग मदु खरा नैनबगी प्रोग्राम अमसुंग मदुगी कैंपेन अमा संक्षिंजगे हाइदुना खंजरी कांग्रेस ने चही 15 पानखिबदा तौरंबा सिंह लोशिनबा फाव ngamdaba adu BJP gi anauba lengakna atenba matamda awanba kaya purakliba asi miyam dawa pangang dangang propaganda sagatpana कांग्रेस की कानाबा लेरोय हाइना वर्क्स मिनिस्टर ओइबदा नतना सरकार gi wangang loisu ओइरिबा TS बिस्वाजित नंगासी संजेन थोंगदा लेबा महागी क्वार्टर दा पांगथोकपा कैलेंडर फॉर्म gi थोरमदा हाइख्रे मणिपुर स्टेट रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी की कैलेंडर फॉर्म gi थोरम मदुदा एजेंसी से चीफ इंजीनियर नंदकिशोर अमदी अतै ऑफिशियल सिंह सुसरुक याखी मिनिस्टर बिस्वाजित ना PMGSY की हाना क्रोर चहुम खक पिरंबा अदु अनौब लेंगाक असि लाकपदगी क्रोर सातुकता हेंगतख्रे PMGSY की फेज 2 गा मरी लेनना मथंग सही की मार्च थादगी लंबी थोंग सेमनना बटेंडर लोइदुना लेरे हाइखी ओलमनी हाइनिंग गातनी अचीवमेंट गातनी सरकार अनौब लापसिदा मोइना हारक मतुंगिना हाइबनी कनाबुसु एलिगेशन तौबनति प्रजाना प्रैक्टिकली कनाना हेन डिलीवर तौई कनाना हेन करमना डिलीवर तौदे हाबजे प्रजाना लेपकदबनी कांग्रेस पार्टी न पंगांगा कांदा अदुगा हाइजनबगी हाइनबी चिनथिबगी हाइनबी डिवाइड रूल एंड रूल की पॉलिसी मियाम मांगदा सानगनी हाबदु हुजिक्ति तोपिरो अंगांग मचा खुदिम खुबाक अमदा पृथ्वी लेरबनी खुदक्त लोय खंगरबनी हाइना कांग्रेस पार्टी दा हाइजगे
अथुब मतमदा स्ट्रीट वेंडर सिंगी वारोशिन पुरकनब पोरम यातलगनी हाइना सलाई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की चेयरमैन नारेंगबम समरजितना फोंदोखरे वफम असी कंगले इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन केदोना थबक सुनिंग बम्युसिंग थबक पीनबगी पांदमदा ngasiदगी हौना चुजाक कबुक पोक्तुना मियामदा फंगहनबगी थौरम हौदोकपदा महाकना फोंदोखिबनी थौरम मदुदा सिटी पुलिस स्टेशन की ओसीएन इंगोसा अमजुगी प्रेसिडेंट ब्रजेंद्र निंगोम्बा अमदी कैथल फंबी लुचिंगबी मंगीना चिंगबा मियोइसिंगना सरुक याखी ओसी इंगोसाना मणिपुर की काचिन कोयादगी मियोइ क्या ख्वाइरंबन कैथल थोमजिलकपदगी ngak senab honabada khudongsadaba kaya mayoknari masidagi koganse hairabadi lengakna semba ain ngakna salaba matamda oigani haiki narengbam samarjitna imphal kaithel luna na thamnaba phattaba hapnanaba polam satruk ngasidagi kedoda khusinare masida phattaba polam sing hapsinduna salai holdings da khusinaraklabadi recycle tawduna miyam da kanaba polam onthokani madugi mamal su salai na pigani chahi kya gi mamang dagi thengnaduna laklaba street vendor gi issue losinanaba poram yat paloire athuba matamda pofam phambi singda fanghalagani salai holdings linkhat khiba asi isagi lanai kananaba natte lengak miyam gini leibak miyam gi kanagani bu hairabadi ngakkat paphawba ngamgani haiki salai miyam gini miyam gi ini to se tawuk to madu salai chakchin jarke salai da aduda akoi kaigumba hanba to jaroi maramdi ai yum salnaba ai nubi ki sana salnaba ki damukta salai ligit ki banate kibaleba idam da masaya masigi damukta salai sapong rakhi bane aduna maram morega salai gi leiba laloi kulibak ase siging lok ase lebak miyam gi damukta koi katuk charabane लाइंग नब से लेतबदगी कैथेटर पालना स्कूल सतलबा मोइरांग थाना लेकाइदगी मसागी चही 13 खक्तंगाइबा थोक्सुम रोहित की अनाबदा सलाई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड नमतेंग पांगबगा लोइनना महा के तुंगी महिरोगी पुंसी प्राइवेट कंपनी असना लिंखतपा महिलोइशंगदा तमहलगनी हाइना लाउथोखरे ngasi mabokna naukonduna lambi mayada saidangduna leiba rohit ki imung company asigi chairman narengum samarjitna luchingba team amana yengsinkibaga loinana makhoi gi yum sanana balam leibi naba maphamsu yengsinkhre athuba matamda poinipan lom chawba lam leiraga yum saba hauragani haina company asina lauthokre ngasi ahanbo oina mabok radhena mayai kaba chinja yu yo laga paralyze tawraba mapuroiba amadi layeng mangamdraba masunupa thaklamba adu tokhanduna thage senpham lupa lising manga so fanghanba haukre khongchada siga mari lainana board of directors ki member zonandam na athuba matamda laikai ga tanaraba matungda lam leiraga yum saba haugani mahairoi rohit ki makha taba mahai masing ki thodang su salai holdings na logani haiki advisor amadi akhoi ikai khumna jeriba khoi punong pul chingbiba chairman and managing director ga loina laksaba sida akhoi ngasi gi decision sin lawraga hariba jaga sida dosa tar imung sida yumphum asi piba haina ngasi akhoi lepsare ngang jigi magi makha tar pa mahi sing tambagi jo laiba chahi sida gi akhoi makha ta na chatharaga akhoi gi chengma jing da leiriba akhoi gi smart university academy da magi makha ta ba further study gi da mta akhoi sinjari panbayai december gi tang ahum da istv news ki मोरंग कोरेस्पोंडेंट ज्ञानेश्वर युंखाई बंगना अककनबा पाउदम अमा थमलकपदगी माहिरोई असगी इमुंग मनुंगी मतंगदा लेबाक मियाम खंगबा हौखिबनी थमोय सोकनिंगाई ओइरबा पाउदम अदु उरुबदा पुक्चल सावरबा मियोय क्याना मतेंग पांगनरकपगा लोइनना सलाई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड नसु हकथेंगना ममांगदा सत्तुना यंगसिनबगा लोइनना अना लायेंगबा अमदी लमलेबी नबा थौरांग पाइखलखिबनी खुंद्राकपम केंद्र दा गो टू विलेज सिंदना बकन होटनरिबा केंद्र की एमएलए ना लेंगाक ना गो टू विलेज थोरमदा कांग्रेस एमएलए यावहंद्रे हाइना फोंदोरकपा से लाइबक थीबनी हाइना पीडीसीसी की सेक्रेटरी टी एस हेम सिंह ना फोंदोरकली मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा महांगना मखाताना हौखिबा नवंबर की तांग 3 खेवा कंपनी कम्युनिटी हॉल दा गो टू विलेज सिंदना थौरांग पुंबा लोइरबा कांदा अहिंगदा हॉल मनुंगदा नुंग हैजलंबगी थौदोक लैख्रे मदुदा पुखाव ग्राम पंचायत के प्रधान लोटलगा लैखिबा मियामना खंगनरबनी मिशन असि माइपाक्तनबा कन्न होटनरिबा एमएलए ना दिसंबर की तांग 19 दा सिनाम कम्युनिटी हॉल संगाबगी थौरमदा फोंदोखिबा वाफम मिनंबनी हाइखि मणिपुर अवनबा मा पुरकपा ngamlaba चीफ मिनिस्टर एन बिरेंदा इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट चैंपियन ऑफ डिफेंस मना पिरकपदा पीडीसीसी की माइकैदगी हराउबा फोंदोखि अखोई पीडीसीसी ने याम साउना कंडेम तवी मतम पुरमक्ता ओइदबा परेंग लेंदुर ngangliba लोकल एमएलए मतुंगदा अमुहना ओइदबा परेंग लेंगा ngangbigano
अखोई पीडीसीसी दी राजनीति की वफम नते अफबु फई अचुमबु चुमी हाइबा ngam लुपनी मतम पुनमक्ता असेंग मंगांगनी मतम पुनमक्ता ओइदब ngangi बा खुंद्राकों केंद्र की एमएलए ईश्वर यंगा अचुम ngang तंबियु सत्खिबा तांग कुनमंगा की नुमिदांग पुंग तरा मखाइमुक ताबा अदुवाइदा नाउरेमथोंगदा सलाम प्रशांता कौबा मियोय अमा नोंमैना कापतुना हातखिबदा चेनबा सगोलबन तेरा लौक्राकपम लेकाइदगी चबुंगबम बुधा चंद्रा चाही यांखै मरी ngasi serap कोर्टा लेबा से जेएम इम्फाल वेस्ट की कोर्टा पुथोकलबा मतुंगदा नुमित 15 जेल दा थाजिनख्रे ngasi महाकपु कोर्टा पुथोरकपा मतमदा लैखिद्रबा प्रशांत की इमुंग मनुंग यावना लेकाई मियामना बुधा चंद्रबु मियामदा सिनदुना सबसाब सरक पीगे हाइना मियाम अदुना थोमजिलखी पुलिसना मियाम अदु कंट्रोल तौनबु होनबदा अवाबा अमा ओइखी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्पॉन्सर तौदुना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम की मखादा मस्टर्ड कल्टिवेशन अमसुंग एग्रीकल्चर फॉर एडिशन की प्रोग्राम की मखादा इम्फाल वेस्ट की मनुंग सनबा संगाई थेलकोंदा हंगाम थारिबा अमदी खोइदोकली बलो मफमसिंग एग्रीकल्चर डायरेक्टर पीएस राजेंद्र नंगसी यंगसिनख्रे मांग फुंगदोखिबदा चीफ मिनिस्टर की मीटिंग मखादा खौपुम यावना स्टेट असिगी मफम कयादा खोयोगनना बवाफम लैरे लौमी सिंग नमसी कानबा लौबियो हाइखी लिसिंग चमापन मरीफुनिथोई की जून की तांग मापनदगी लिसिंग चमापन मरीफुद्राहुमदोई की अक्टोबर की तांग निपान फावगी मनुंगदा मतम मदुदा यूबीआई जिरीबाम ब्रांच की ब्रांच मैनेजर ओइखिबा ngamlolum haukip amadi saizamang singgon hairiba mioi ani asina sajinnaba bank account kunthra gi mingda lupa lakh ahum lising mari samnga gi loan lokthok lambaga mari lainana CBI na lokhalakpa case ngasi sara court leiba session judge golmai gaiful silugi court na January ba branch manager ngamlolum haukip mara leire haina lokthokre January gi tang ahum da mak na phangadaba cherak adu court na lokthokani amarom da case adu da January ba saizamang singgon chahi gi चाही असिगे अप्रैल की तांग 19 कोर्टा मरल याजख्रबनी जनवरी की तांग मरीदा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मणिपुर खोंगसता तोंगान तोंगानबा प्रोजेक्ट या संगागनी हाइना पानरीबगी मनुंगदा यावबा मोरे की इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट सेमजिन साजिनबगी थबक कन सथरी चेक पोस्ट असिगे पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग वेयर हाउस टेम्पररी सिक्योरिटी बैरेक्सिंग मपुंफाना साबा लोइसिले अदुबु कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग लोइसिननबा कन्ना सेमगा सागतली अदुबु लोइसिनबा ngamgadra ngamloidra haibadudi khangba ngamdri इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की मेन गेट की लंबी की फिबम फत्री मणिपुर लेंगाना सौखत थौरांगदा मिचंग मिखाई नाइरे हाइना खुंद्राकपम केंद्र की एमएलए ना फोंगदोखिबा अदु नमथाक तौबा वाफमनि हाइना बीजेपी खुंद्राकपम मंडल की प्रेसिडेंट एसएस नंदोना मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबदा फोंगदोखरे बीजेपी ना लुचिंगबा लेंगाक लाकपदगी खुंद्राकपम केंद्र दा सौखत थौरांगी थबक कया पाइखतुना मियोय क्यादा मसागा चानाबा थबक पीखरे लौमिसिंग दा वाटर पंप सेट पीखरे लंबी थोंग फगरहनबा ngamle हिरम क्यादा चौखतनाबा होनरी हाइखी तरामंगा कुन ममांगदगी ममिंगतगी ओइना लेरंबा अदु अनोबो लेंगांगना मियाम दिसिंग फंगनबा थाव पाइखतपा हौरे मसी अनोबो लेंगांग असिगी इस्टिंग मिखाई नायदबा राजनीतिदा आइगी मिगी नायदबा मदुगी मयक लारबा खुदमनी पौना कैथेल की नुपा कैथेल की लंबी दंगसी इम्फाल वेस्ट कमांडो न कोम्बिंग ऑपरेशन सथखरे मियोय 15 मखा ताबा वहंग पाहोंग की दमक सिटी पुलिस दा सिनखरे Development Commissioner for Handlooms Weaver Service Center na sinduna iboyay masumang lila sanlen da satharpa Imphal East District Level Handloom Expo nga siloisin kray thoromadu da Weaver Service Center Guwahati ki Director S Bandha Yopadhai Handloom and Textile ki Deputy Director yaw na mari lena ba official kya susaruk yakhi Kumbi Kendra Progressive Farmer Association na sinduna North East Region Textile Promotion Scheme gi mai paklaba beneficiary singna Wangu nauda khongi sangom sungbi singya da paikhatli bathabak sing District Agriculture Office Bisnupur gi staff sing yeng sinkre District Agriculture Office Bisnupur gi mihut apabina aphaba makhal gi char thahaning bagi apamba lomi sing da phongtok puga loinana matam matam gi laina sing tarakpada hidak langthak kapthok piyo haiki Kumbi Kendra Progressive Farmer Association ki hanagi President N Ibu Bina Association asin sangsilakli ba asi mai pakpa amani makha tana hena sauna पाइखतनबगी पांदम थमली हाइखी सेक्रेटरी एल गोपेल ना मथंगी लाकदबा नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम लिसिंगनी तरा तरुक तरा तरेट असिददी खरा हेना बेनिफिशियरी मसिंग हेंगतना बगा मेमेना मिडियंग संगबी हाइखी
अनौब चाही लिसिंग अनि तरा मपन लाकपदा KSA ना लेबाक मियाम दा यफा पाउजल पीबगा लोइनना लमदम असिदा लैरिबा फुरुप खुदिंग मकपु हेना नुंगाइना लेमिनबा अमसुंग अफबा खुनाई अमा ओइदुना इंगना सिकना हरो तयामना लैबा ओइरसनु अनौब चाही असिदा हेना सेल थुंगी फिबम फबा हेना अफबा मियोय क्या थोरक्तुना लमदम असि मालेमदा सक ताकपा ngamba ओइरसनु हाइरी पाउगी मरक थतना अतेन ब्रेक अमतंग लौजरी W Square Home Spa Kit. Give yourself a spa makeover, all in the comfort of your home. W Square. Why wait? Preventive cosmetology now in India. मियाम द खंगनजबा चरुमई थादोक पिगनु लौफम द चैखाइरगा माइक्रोवेव डिकम्पोजर सिजनदुना लेपाक लेहाव हेंगत हंसी सरू मई थाबना सरू दे यावबा पांबीगी मचिनजाक अयाम मनी लोंदुना मांगहल्ली लोइनना नुंगसिचु मोलहल्ली सरू पथा लगा अमुक हन्न खोजिन बसिना लौफम द ऑर्गेनिक मैटर हेंगलहल्ली सरू लौफम द मो हंजल हल्लाची खंगनजबा सलाई एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ना अखोइगी नुंगसीजरबा येलौमी सिंगी मफमदा हंगाम मरु फौ यांगंग अहिंगबा अमसुंग अकंगबा सिंग अहिंगबा अमसुंग अकंगबा चखौ पुरैतोन मोरोक अकंगबा कंतक गेहू जीरा अमसुंग फदिगो मरुना चिंगबा पोथोकसिंग असिगी सप्लायर कौजरी अकुप्प मरोलगिदमक पिजरिबा एड्रेस अमदी फोन नंबर असिदा कांटेक्ट तौबियो Mangal Life Care, Minuthong Imphal, providing 24 hours medical emergency service, well-equipped ICU and ICCU, super specialty OPD for cardiology, endocrinology, gastroenterology. Mangal Life Care wishing everyone a very happy and a prosperous New Year 2019. Mangal Life Care excelling in intensive care. Amukana taramnoksari makataba pao. Khardian Village Industries Commission, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India na paikhatliba Honey Mission Program gi makhada Craft Development Promoter Organization ningom thong kitana panung Imphal East na sinduna Kamjong District ki ningthi khulda khoi upu yanthokpaga loinana khohi mela ama pangthokre thoromadu the National Khardian Village Industries Board ki member P Ibo Sauba ke VIC State Office ki Deputy Director Sale Asuli Pau Bharatiya Kisan Sangh gi Secretary Takhelamam Dara, District Cooperative Officer Oiramba KS Tomba, Ningtikulgi Headman NS Simare Susaruk Yaki, Mission Asigi Makada Kunja Singh da Koi Upulising Pitaki. Desamna Mahirui Kunai Gidama Pukchel Singh na Katok Pagaloina na Ozagi Sinpam da Lariba Ikai Kumnaba Oina, Sahi Kudingi Piba, Chingu Maicho Kungnang Taba Award Listing in Tara Nippan Pangadaba, Ozataruki Minglauk Tokre, Oza Singadudi, PK Upper Primary School, Ningom Tongi Headmistress in SARS Marang Them Toibi, Texam Girls Upper Primary School, Thawalgi Headmaster in SARS Mutum Tombi Masa, Singmai Upper Primary School, Lamang Dongi, Headmaster in SARS Tingthozam Binoy, Topokpi High School, Chandelgi Headmaster in SARS Huidrom Prem Kumar, Sardar Patel High School, Khurkhulgi Assistant Graduate Teacher, Aids Priyo Bata, Sagolban Popular Upper Primary School ki Headmistress A Kailani ni, Atopo Ozania Mana Pukchel Sengbama di Thawaya Wukai Kumnabo Oina, Token of Appreciation da Patigru Junior High School gi Primary Oza, Kakching Tabam Gunasandra, Komidok Haikru Makong Primary School gi Oza Yumnam Chingkaini, Oja Singase Desam Gitara Taretlak Suba Kumon, Numit January Tang Ahum da Maharaja Chanjakriti Auditorium da Pangthokpa Thorom da Lantokani Hairi. Social media da lenga ki mayukta wangang libasing khudakta action lobagi mahuta miyam na hauzik thingnari bagari huran kibagi awaba da hena mityeng anauba chahi asina lakpada thamhaningi haina thangwaiban kendrugi MLA KS Joykishan na phungdokle thangwaiban da leiba mahaki yumda pangthokpa paugi mifam amada mahakna makha taraduna Home Department ki Cyber Crime Unit sizinaduna social media da lenga ki mayukta nganglakpasing state manungdagi khakta natana mapa lebaktagi phawba phaba ngamli masida natana crime satharamba kaya athuba matamda thidoktuna phaba ngamli police ke asigumba haisingba sisingthani ngai ni hauzik gari huran kibagi pawa sileptana tari CCTV camera dagi gari huran kiba misak phawba khangba yauri anti vehicle thief team lady adubu hauzik phawba huran kiba gari amsung huran basing kaya yamna phagatpa ngamlabagi haibasi wahang oiri Lenga ka sauna influence tauba kangbu oibana
लेंगाकना मखोइबु सौगतुना थमलब्रा हंगली अनौबु चहीना लाकपदा चिंग तमदा लेमिनरिबा फुरुक खुदिमक हेना साउखटपा नुंसि सानाना लेमिनबा ओइरसनु हाइखि कुपुसे करिगी थुवाइबंगम दगेबो अखोइन अपील तौजनिंगबदी अनौबु चही लाकपदा शे वांगखेम चाकिशोरचान मयुमदा पिबिदना हरावन बिउ अदुगा 2019 दगिदी सोशल मीडिया दा इरकपसिंगदो मधु अफा अपुन तौबगी महुता गाड़ी हुरानबसिंग ओइना फागतपदुना हेन अफबो ओइगनी ओपोजिशन जब जाबा सपोर्ट तौगनी अवांग खुनौ ऑर्गेनिक फार्मर्स क्लब अमसुंग ग्रीन फाउंडेशन क्वाकैथल न मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी का खुसमनादुना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की मखादा था अमसुम स्तथरखिबा वर्ल्ड सोइल हेल्थ डे अवांग खुनौ मनिंग लेकाई कम्युनिटी हॉल लोइसिनख्रे थौरमदुदा अवांग खुनौ जिला परिषद मेंबर एन प्रमो रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्फाल की ऑफिसर इंचार्ज डीएस यादव अवांग खुनौ की हाना की प्रधान केएस इबो बिसुसरुक याखी अनौब चही लिसिंग अनि तरा मपन लाकपदा मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुल्ला ने प्रपोजल पिरकली अनौब सही सिना अखोई मसल की मरक्ता लेरंबा खेनब सिंगना थैदुना थमलगा अमत ओइबा पंथुंगी दमक थबक तौदुना अफबा मणिपुर अमा ओइनना पुन होना मिनरसी लमदम मसिदा खुंदा मिनरिबा फुरुक खुदिमक मचिल मनाव ओइना नुंसि जानना लेमिनना बगिदमक मरुप मपांग ओइबगी मरी हेना कंसिनना अखोई खुदिमक होना मिनरसी हाइखी अनौब सहीना लाकपदा राज्य सभा की एमपी के भवानंदनसु याफा पाउजल पिरकली अनौब सही लिसिंग अनि तरामपन लाकपदा अवोन बतंगतु लैताबा नुंसि सानबा अमदि सिंग तमथोंग मानना चौखटमिनबा इरमदम अमा ओइरकपा ओइरसनु हाइना सेंबिबा मपुगी मफमदा निंगजबगा लोइनना मणिपुर मियांगी मफमदा अनौब चहीगी याफा पाउजल पिरकली फॉरेस्ट मिनिस्टर टी श्याम कुमार नसु अनौब सहीना लाकपदा मणिपुर मियाम द याफा पाउजल पिरकली अनौब सही असना लाकपदा फॉरेस्ट एनवायरनमेंट अमदे वाइल्ड लाइफ पु ngakpi senbiduna thambaga loinana organic ki pothok sing hena puthokuna masamau faba lamdam ama oirasanu chahi asina aikhoi masel gi marakta nungsi sanaba chokhat minaba amadi mipung khudimak masamau fana leiba lamdam ama oirasanu hairi इंडिया लेंगा के मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की मखादा नेहरू युवा केंद्र थौबाल सिंधुना नोंमगी ओइबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की यूथ कन्वेंशन अमा डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स थौबाल की मिनी सेक्रेटरीट की बैरक हॉल पांथोखरे थौरमदुदा एजुकेशन मिनिस्टर टी.एच. राधेश्याम थौबाल की एडीसी लाइश्रम राधाकांता प्रोफेसर एन महेंद्र नेहरू युवा केंद्र थौबाल की डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण यावना मरु एबा मियोय क्याना सरुक याखी एजुकेशन मिनिस्टर राधेश्यामना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइना तुंगी युम्बी ओइरकदौरिबा नाहासिंगी कन्वेंशन अमा पांथोकपा यामना मतंग साइ लेकाई लेकाई दलेबा यूथ क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमदि लुप सिंगना कैदौंगैदा पॉलिटिक्स की मखादा लेरोइदबनी मखोइगिदी आसानबा मीडियंग अमा लेगदबनी लेंगा की मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगना मियामगी अवार अपा निंगथिना खंगदोक्तुना कोखननबा होनगदबनी हाइखी अदोगा अखोइना तौदोसि करिनो क्लियर होइदे अदु क्रमाइनो तौगनी हेसु खंगदे अदु एदी अखोइ क्लबसि लेगा आर्टिस्ट करिनो फजबा सोलर लेबा अहन हम तौरे नुमिनि लेगा कनो यानि सुगान नान लेबु मरे क्लबसिनो लेस प्रधानमंत्री उजाला योजना स्कीम की मखादा गो टू विलेज की सरगम ओइना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की खांगाबो केंद्र दा बेनिफिशियरी निफु माथोइदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट ओइरंबा थोकसोम जादुमनीना लेमना एलपीजी कनेक्शन पीख्रे अथोकपम इंडियन सर्विस थौबाल अथोकपम नसिंदुना पांथोखिबा थोरमदुदा खांगाबो जिला परिषद के मेंबर के.एच. राजमोहन सिंह अथोकपम इंडियन सर्विस के प्रोपाइटर ओक्रम बुद्धि सुसरुक याखी टी.एस. दादुमनीना मियामगी दमकता महाकी माइकैदगी पांगबा याबा मतेंग सिंह पांखिगनी हाइखी ओ बुधिना आईओसी ने पीरिबा कंज्यूमर सिंह तौगदबा अमदि तौरोइदबा सिंह खंजिनबियु हाइखी पासोई इंडियन ग्रामीण बिट्रेकना तबुंगखोक मखा लेकाई संगाइथेल अवांग लेकाई अमदि किया ममांग लेकाईदा प्राइम मिनिस्टर उजाला योजना स्कीम की मखादा लेमना गैस कनेक्शन पीख्रे थौरमदुदा पासोई इंडियन की मैनेजर एन मनीषना सिंह अमदि आरके रामेश्वर नमरु ओइबा मियोय सिंह ओइना सरुक याखी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट कमांडो नंगसी नुंगथिल पुंग अहुम रोम ताबा मतमदा कक्चिंग चुमनांग लेकाईदा मियोय अनि ओपियम केजी अहुमगा ग्राम चामरी फारे फारबा मियोय सिंह अदुदी नेमनैकिम बाइटे चही कुंथ्रा हुमदोय सुगुनु कोदोम फाइदगिनी अतोपा अमना नाइकिम हौकिप महाकना चांदेल डिस्ट्रिक्ट की सजिक आइजांगदगिनी लिसिंग अनि तरा निपान चही असिदा बॉर्डर टाउन मोरेदगी मोरे कमांडो सिंगना लुपा करोड़ अमा लाख हुम्फु तरेट लिसिंग कुंथ्रा तरेट की मयाई काबा चिंजाक सिंह फागत पंगमखी हाइरी मोरे कमांडो की डीएसपी थॉमस थोक्सोमना
sahi asigi pangthokhiba thabak thoramsing palladuna paumi-singda chahi asida tawkhiba thabak singdagi lakliba lising ani ga tara mapandana hena kanna khonaduna ain kaiba thabak tawba sing fagatuna more asi hena ingna sing lehanduna drug free town ama ohenna bu khonagani haiki chahi asida fagat khiba nishagi polam sing adudi WY tablet lising taret sam ga tara mari heroin powder gram 735 milligram taruk alprazolam lising ahum chanipan nimfu ephedrine tablet lising amaga yangkai human trafficking toromba mioi manga yauna UZ case ka mari lainana mioi tara manga su fagat pangamki hairi lising ani tara tarukta Thobal district ki manung sanba hero ki litan thongbanak tagi opium kg manga ronga konana narcotic control bureau ki timna fagat kiba uripok bachaspati lekai digi thongnauzam lemba ngasi chera court leiba special judge NDPS fast track court na maralai re haina lauthokre lakliba January ki tang manga da mangonda pige tori beserak adu karino haiba lauthok lagani case adu da NCB gi maikai dagi special public prosecutor B Supriya na thengnaki lising ani ga tara nipan chahi asida thokhiba tongan ba thodok wathok lengak na paikhat khiba saukhat thorangi thabak amadi tongan ba political parties sing na paikhat khiba amadi law khiba kholau kya yauna ISTV news na khomjin duna puthokpa countdown lising ani tara nipan haina mingthon ba program ama bye bye ga mari lainana ISTV gi channel 1 da numidang pung taraga minute nifu chatpa matam da sandok chagani lising ani ga tara humdoi gi constable gi fal haidok pada maitai pangal singi reservation mapung phana pi dabagi matangda court thingnaragani haina Manipur Muslim Welfare Organization gi president Abdullah na ngasi organization asigi office ta pangthokpa pamui singa unabada phongdokre खजिबो इंखत पिरम नबो होना दबसे मसिगी दम MMWO अब माइतै पंगन ngasiगी गवर्नमेंट बसु वारु दब ngamdi हाइबदुने खने थमजने ओफमस कोर्ट की थोंना सला कान याम थुना खो MMWO ना कोर्ट की थोंना सिंगना जरगनी कोर्ट ना करी मसिदा सोल्यूशन पुरक के हाइबदो मदो खो येंगनी हाइबसिनि लोइन लोइन ना खो खोंजंग मखाता ना दम सेक्शन खिगनी हाइबसे अखोय मीडिया की थोंदा ngasi सो अब होंना नामुक थमजरी Manipur Organic Mission Agency da Jaivik India Award lising ni tara nipan phanglak pabu Horticulture Minister Shyam Kumar na thagat pa phongdok pagaloina na haraw tayam okre ngasi babu prada leba minister gi office ta pangthokpa thoram maduda moma gi project director ke Devdatta amasung staff singsu minister na thagat pa phongdokhi award asi moma na lomi singaloina na honari bathaba dumai pak pagi khudam ni haiki total organic state ma wena bai pandam madu ateng pangbiyo amadi suma mayam sing asi pirbe award asi kanana phangan mano haibada Manipur gi kai khumajari ba madi lawmi praja singna khoi gi tabiman gan hona gi mayam dana phangmani amadi department gi officer sings amadi principal secretaries director horticulture mama gi project directors mayam sina kanna hona biba sina sumi awasi phangpune dana sumba miku pasada sarkar gi boiba department gi officer sing bu thagasari adi maruna Manipur lawmi singda thagasari KVK Thobana Agriculture Technology Application Research Institute ICAR Research Complex Meghalaya gi mideng makhada thasi ki tang tara truk tigi satharakiba swasta pakhwara thoram Thobal district su mai pangaloisin khre KVK Thobal gi office ta pangthopa pawgi mi phamamada SMS Agronomy and Tombana Thorum Masigi Manungsana Uthaba Lamtu Sengdokpa Sanitation Waste Management Water Harvesting Workshop amasung exhibition sing pangthoki Thorum Masipu mapung fana pangthok na buhon na bada achoba thaudang lokhi bapuna magputhagat pa phongdokhi
Agriculture Technology Application Research Institute Zone 7 amadi ICAR Research Complex ki makhada KVK Bisnupur na sunumitara mangani satharakiba swasta pakwara thoram loishin kre KVK Bisnupur gi Principal Scientist Dr. RK Imotomba na Isa thabak subagi hainabi thamduna mipal tangdaba lamdam ama oibata natana mi amaga gi marakta khenaba leiroi numit tara mangani subna pangthokiba thoram asina kaitharakliba mahusa gi khusemasi kalhaunaba usara thaba lamtu sengbagi thabak thoram sing pangthokhi mahangna makhatana lisingani ga tara mapan gi January digi KVK Bisnupurna nga gi machinjak semnana machine ama semlagani masina nga yogliba singda achoba kanaba ma soidana piragani haiki Head Start Koba Lem na Hepatitis C Management Namadi Treatment Center ama Health Minister L. Zentukumarna News Second the Hangdokre Center C Chennai the Best Tauba YRG Care Amadi Care Foundation Saso MNP Plus Kaloinana State Government Amadi Fine New Delhi da Implementing Partner Oina Hangdokpani Tungda Imphal Hotel the Pangthokpa Thoramda Health Director Dr. K. Razo Zaninski Superintendent Dr. N. Ranveer YRG Care gi Head AK Shri Krishnananda Susaruk Yaki Health Minister L. Zentukumarna ngasi numit asi khwaidagi nungaiba numit amani listing ani ga tara tareta YRG Care ga MOU sign taunaraga listing ani ga tara nipan gi aroibada implement tauba haibasi yamna kuiba matam nate maramdi masi implement tauna bu honabada state government khaktana yadaba hidamasi da thabak tauriba partner ke changbana matam khara laukhibani masi hanglabani na mai pangna pangthokna ba puna thabak tauminarasi National Health Mission da hepatitis C gi fund khara sulaktuna leire guideline matungina treatment gidamak thadaba hauragani awang nongpok lamdamda ahan boina National Commission for Disease Control State asida hangbagi ayaba pire Union Home Minister na thuba matamda urep uyung tamlagani haiki Somewhere something is wrong in our society I see the name kanagumda khangan no ju teti kanagumda khangan no ju tawde kanagumda pampe ju chaide hori hangse wheelchair the adu miyam atab store taling sinna to go but these are meant for the people for those people living under poverty line level kamu sing dogi ne Mari Suba State Level Tongbram Robindro Memorial Sport Painting Competition ama Tera Lukram Lerak Masinda Pangthokre Tongbram gi imung manung na mating pangduna Young Development Organization Sagolban Tera Lukram Lerak na sinduna pangthokhiba chongdam na baduda Mahiroi Chahum Rom na saruk yakhi Nursery digi class 8 faw bagi Mahiroi sing na kanglup ahum thok na khaidukduna athoi ehen tanakhi Mari Suba Kangoi Khulen Culture Meet Sandel gi Kangoi Khulen da pangthokre Tharomadu da ADC member MK Kafom P Modar Dangsa MMDA gi Mission Secretary W Kofom Susaruk yakhi Lamfelda Labor College of Nursing da Manipur gi ahanba MA Nursing course ngasidagi haukre Tharomadu da Health Minister L. Zentukumar Health Director Dr. K. Razo College of Nursing gi Principal Professor N. Kumudini Susaruk yakhi Pediatric, Psychiatric amadi gynae gi sit ani puna sit taruk thamnana ba Manipur University na ayaba piraklaba matungda MA Nursing hogdokhibani Minister L. Zentukumarna hojik lenga ki layang sangpumba Doctor, Nurse amadi Paramedical staff watpagi awaba mayok nare awatpa kaya leire khanglabasu lenga ki sel leitabana awatpa sing mention bang ngamdri Nurse amadi Technician gi lamda mahaitamba Masingsu yamna hanthari asiguma tanja asida MA Nursing course hangdokpa asina analayang gi lamda awanba ama purakpa ngamlagani haiki Listing ani gatara tarukta nupi faba madi rape ki charge da satharakiba case amang ase special judge Pokso Imphal East ki court ta victim oiriba masana thaudok adu mahak masana yana sen bani amadi matamadu da magistrate ta masagi chahi tara humdoini haikibadu ki badagi amadi ningthina khantha hodabadagi haikibani haina court statement pikre victim oiribi nupi adu gi statement gi matung ina thaudok adu da chenai hairiba kairaudagi mioi adu mara leitre amadi charge leitre haina lakthokre marathatna atenba break amagam lozari Angang oiringeda aina ningai hek tawbada pabungna achapor hekta leibi aigi nebo hairadi pabungna dum aisu ningai adum tawsinne adubu khanghaude kaungam wari macha kaya ga sagonaduna chatpatari ngaside. This wedding season, let us celebrate togetherness with Taret's Chaha Puja.
Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi oja singna aina exam gi sem saba matamda yamna mating pangbiki aduga PCC dagi aina phangaki ba study material regular mock test suggestion na chingna sing yamna chanaki SSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga chunaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu. The Blossom School, a home away from home, is a place where the young come to realize their potentials and grow into well-rounded individuals capable of materializing their dreams and talents. We focus not only on academics but a wide range of co-curricular activities, all of these when it matters most, the early childhood years. This is why we believe that well begun is well done. Come be a part of the Blossom School. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu. Christmas kumaina lakpada Eastern Motors Nexa Chimerong offer pizari tangna phangba tanjani khudong chaba lobiho. Offer asida exchange bonus yamna wangna pizari corporate natraga government employees in the henna khudong chaba pizari ba khudong chaba lobina ba ngasimak Eastern Motors Nexa Chimerong da linksin birau or please contact 6909157482 8794760136. Amukan na tanam noksari makataba pao. Lising mga chamapan ni Fumapanda Manipur na India da punsin kibada yaw kibangam kaya du resurvey tawbina ba yaw na issue kaya yaw ba memorandum ama handak Imphal da lakadauri ba Prime Minister da Siva Sena Manipur na pishin gani hairi Babu Parada Labour Party ki office ta pangthok pa pawgi mifam amada State Unit ki President M Tombina National Highway Protection Force thambina ba Naga Framework Agreement ta lairiba chamam na ba kokhan na ba furuk khudimak amata oina nungsi chanana laimina na ba amadi Manipur kaida na ba hona bina ba wafam sing yaw gani mahal makha taraduna New Delhi da chatuna party ki luchingba singamadi MP singda Manipur gi issue kaya housing sathariba parliament mi famda pukhatpi na basu taksilamle anau busahi asina lakpada nungayai faba watapada ba Manipur ama oirasanu haiki mi shimba motamda mi du thabuk leram tumda peace haibidu lakadamni peace laitaba state ma peace laitaba lamdam mama haibidu akoi Manipur si oire industry da pida phangri maramadra industry haibise masi natana akoi educated unemployed problem solve tawse masi sungoi ojoi Agriculture Department na puthokpa listing ani gatara mapan gi chahi gi calendar ngasi Agriculture Minister B Hangkhalia na all secretariat ta leiba maha ki office ta phongkhre thoromadu the department ki director PS Rajendra yauna department ki officer ki asusar yakhi Minister B Hangkhalia na department na sina tawkhiba madi tawrakadaba thabak sing phongdokhi kharif crop ki oina district ahum gi lam hectare listing yankhai da akhan na ba pothok puthok na bathaurang leire haiki darkar leba mateng piro haina press की माइथोंग दा निजरे अदुगा कुमसी से लोइरक दबने ना न्यू ईयर से अफब कुम एखोय की ब्लेसिंग हेन फंगब कुम अदुगा एग्रीकल्चर मरमदा पोथोक हेन थोप कुम ओइसुन Amaromda Forest Department ki Minister T. Shyam Kumar na Babu Parada Labour Minister ki quarter da calendar phongkhre department ki official ki yauduna pangthokhiba thoramadu da minister na forest amasung environment ngak senduna thambaga loinana mausa gi khal kannana bapuna thodang lomina si haiki lakadaba sahi singa trapan lakpadasu praja miyamna sawu mateng pangbiu praja gi mateng yauduna environment forest amadi pakhaliba officers mayam amadi government pakhali thapum yam sin mapung phan makthop ngamoy praja gi nungsiba support amadi mikup khara khara kaithok pe kanda asang mana thanba Manipur mu hense habi panamda calendar asi praja miyam da khudon tawsare Fashion designer Robert Naureng ki uripok te leba studio amadi academy showroom da table amadi wall calendar phongkhre thauramadu da Robert Naureng na listing ani ga 18 gi April gi ahan bachayol da awang nungpok lamdam gi oiba fashion event ama numit manga ni chupna pangthokani haiki Mamdi textiles Humpudra Mapan Suba Nupilal Celebration Month ngasi Nupilal Memorial Complex Solution Crate Nupilal Memorial Association Imphal na sinduna pangthokhiba thoramadu Manipur State Human Rights Commission ki acting chairperson Khaidem Mani Women Welfare Development Corporation ki chairperson
SA Setyabhama Association ki thopuba sing susaruk yaki state level Nupilal Memorial Patriotic Song Competition amasung quiz competition su pangthoki Nupilal Steering Committee ki Publicity Secretary Peter Longzamna tunggi mirolda thongna lebi ima singna tawkhiba sing adu haurakliba mirolda mutpa naidana lehona matha amasumna thoramasi pangthokpani haiki aduga loinana sum tatharakpa aikoi dancing ga pangthorapa punna pangthoknara lakona ngasi losinga thoram December gi tang 13 ga mathoi closing day function amasung 11 star level Nupilal Patriotic and Song Competition asigi December gi thoram asisi da pangthokchamne Ahanba Nupilal Memorial Observation Committee na susatharakhiba Nupilal gi aroiba thoram MDU Hall da pangthokre thoram aduda Lilong Municipal Council gi Councillor Asmal Nisha Higher and Secondary School gi Deputy Director K.A. Sayakiran Observation Committee ki President M. Sorojini susaruk yaki. Saknai raba ayiba S. Nandakishore ki mangarak subaning sing thoram Khoirirol Sandoklup Wangjing amasung imung manung na sinduna Wangjing Sorok Haibam Lekai da Leiba Laize Ising Hall da pangthokre Nandakishore na India ki Prime Minister Oiramba Atal Bihari Vajpayee gi kya khoya kya paya haiba lairik adu Manipur da kari mangkhre kari phangkhre haina handoktuna fongbagidamak English singani ga tara mathoida translation gi damak Sahitya Academy Award pikhi mahakna hinglingai matamda All India Radio Imphal gi Radio Lila Kayamarum iramkhi Ngasigi Thoramaduna Manipur Sahitya Parishad Thawal Branch ki President Moirangthem Rajendra, Manipur University of Culture ki Librarian Thongnauzam Khomdon, Khoirirol Sandoklup Wangjing ki President Tongbram Babula susaruk yaduna laikhijabagi mafamda haikat lekat tamduna ikai khumnabu utki. Thanga High School da tamliba lakadawriba chahi gi board na lawba class 10 exam da makok oirakpa mahiroi da lupa lakh manga First Division da yaurakpa mahiroi singna lupa lesing nifu dagi tadaba laptop amamam piragani haina Thanga Kendrugi MLA Tongbram Robindro na lauthokre MLA Masana achangba senpham puthoktuna handaka anirak subu oina sahi asigi August ki tang amadagi satharakhiba Thanga Kendrugi manungda leiba government ki mahiroi sang khakta da tamba class 10 thagada mahiroi singi residential remedial coaching class loishinbagi thoramda MLA na wafam asi phongdoklibani Salam Lekai da leiba Thanga Government High School da pangthokhiba thoramadu ZEO Bisnupur Tikendra Zitnepram Thanga Government High School ki Headmaster Haubizam Gambhir Deputy Inspector Longzam Ibo Pisak susaruk yaki MLA Robindro na aphaba lamdam ama ohenbada aphaba khunayam sangi aphaba khunayam semgatpada aphaba mahiroi puthokpa tangai fade Kendra sigi sothana leiriba Lanai School singda tamba ngamjadaba Kendra sigi government ki ama tangairaba school asida tamliba mahiroi singi damak haukiba sahidagi coaching class ase pangthokpani haiki Hauzik sanabagi pau lobiasi Ngasigi sanabagi pau akoigi sports journalist Boyang Ningthozamdagi fangbiragani Taranithoi suba Manipur State League stage da ahanba position takiba class ha kaino league stage da anisuba position takiba Neroka Football Club na maitiba piduna league asigi knockout stage ki final sangkhre Kumuksam Ingwasa Singh Memorial Trust sponsor Toraga All Manipur Football Association Sinduna Mamang Sahigi September Tang Taruk Tegi Team Taranithoi na sarug yaduna Kumalampak Artificial Top Ground Sanaba Haukiba Taranithoi Suba Manipur State League ngasi sanakiba ahanba semifinal match da Neroka Football Club na class ha kainobu penalty da goal taruk marida maitiba piduna final sangkibani ngasi sanakiba match asida team animang na apiba matam da goal ani sanaduna draw satpadagi kicks from penalty magna decide tawada Neroka Football Club na class ha kainobu maitiba pikibani Neroka Football Club ki apiba matam da sankiba goal ani adu Felix Odeli Sidina match ki kulhumdoi suba madi kuntramathoi suba minita sanki class ha kainogi goal ani aduna ke ai soram na match ki kuntra suba madi marifumanga suba minita sankibani match asida class ha kainogi sanaroi ke Pravin amadi Neroka Football Club ki A Susilda match conduct tokiba referee na yellow card utki kicks from penalty makta sankiba Neroka Football Club ki goal singadu Y Dinachandra W Rosen S Subhas amadi M Ashokna sanki class ha kainogi goal ani aduna TS Ngauba amadi LS Haisupuluna sankibani
Sathariba League asigi matangi match tha asigi tang anigi ayuk pung 13 tabada M Khabam amadi Demrau Sengmaiga sanagani ani shuba match da Mudbaline Athletic Club Sadar Hills amadi Southern Sporting Union Singjamaiga sanagani. Impal West District Football Association Sinduna Tha Sikitang Kundegi Tim Nipan Group ani Thongna Khaidokuna BMSC Ground Tabung Kokta Sathariba Kunmanga Suba L Sangita Devi Memorial First Division Football League ngasi sankiba ahanba match ta Wafa Wangoina YSC High School Bugol Mari Anida Mighty Piki ani suba match ki sanakibada YWC Langthabalna YWC Malumbu Gol Taruk Sinoda Mighty Pikre Sathariba League asida saruk yariba Group B gi team sing YWC Langthabana point 3 phangduna ahanba Wafa Wangoi na point 3 phangduna ani suba YSC High School na point mari phangduna ahum suba mari YWC Malom na point amata phangdana mari su position takhre School Games Federation of India gi ming makhada tha sigi tang 16 gi 38 phawba Madhya Pradesh gi Indore da sathariba sahi 13 makhagi nupa macha amari nupi macha gi humpu mari suba National School Games ki karate do masana da Manipur gi Y Stelina KG marphuni choi mataki kanglopta bronze medal phangkhre pangthoki masana asida nupa macha amari nupi macha karate do sanaroi taratro amadi official anina saruk yakhi District Sports Association Bisnupur na sinduna tha sigitang taramanga tagi Bisnupur Mini Stadium da team taramanga na grubani thongna khaidokuna sathariba manga suba Ice Pisak Memorial First Division Football League ngasi sanakiba match ta TYA Tinungai amadi TYDA double goal amata sanadana draw satkre Amaromda Association na sinduna ground asida tha sigitang kunmanga tagi team tarani thoina grubani thongna khaidokuna sathariba Tarong Dishaba and Balananda Memorial Second Division Football League ngasi sanakiba match ta WYC yumnam khunongna OSA oinambu goal ani sinoda mighty pikre All Manipur Volleyball Association gi miyang makhada KLLK mayang Imphal na sinduna tha sigitang kuntra dagi team tarani thoina group mari thongna khaidokuna mayang Imphal da sathariba ahanba 11 Village Open Men's Kongkham Lebaglei Memorial Volleyball Tournament ki ahubonimit ki sanakiba match ta KLLK mayang Imphal na MBC maibam mayang Imphal bu set ahumani da mighty piki ngasi sanakiba match singdana YPC Bingul laktabadagi NYBA Nauremna walkover Lokre Anishuba Metski Sanakibada KLYGC Kamongna ICYDCCL Hekrujambu Set Ahum Amada Ahum Suba Metski Sanakibada SYDC Santelna LCL Laiprakpambu Set Ahum Anida Mighty Pikre Marishuba Metski Sanakibada Su YDC Team A Koirom Laktabadagi KLYGC Kamongna walkover Loki Eastern Student Club Nomaibung na sinduna tha sigitang kontra dagi club asigi ground sathariba mapal suba endurance cup ki ngasi sanakiba sahi taramanga gi nupa masagi match singda New Era na Blue Diamond bu goal mari sinoda Purana Raspberry FC na Black Ice goal animada mighty piki ahum suba match ki sanakibada Pick Farm amadi New Era goal amata sandadana draw satkre mari suba match ki sanakibada Blue Ice na Blue Diamond bu goal tari sinoda manga suba match ki sanakibada Purana Raspberry FC na New Era bu goal ahum amada amadi manga suba match ki sanakibada Pick Farm na Blue Diamond bu goal ama sinoda mighty pikre category asigi aroiba match haying thilpung ani tabada Purana Raspberry FC amadi Black Eye ga sanaragani Amaromda sahi 32 makagi ngasi sanakiba match singdana New Second United na Junior Galaxy bu goal ahum sinoda anishuba match ki sanakibada Rosie FC na Blue Dragon bu goal manga sinoda ahum suba match ki sanakibada BS FC na Old Second United bu goal manga sinoda mighty piki mari suba match ki sanakibada Black Dragon na Junior Galaxy bu goal ama sinoda mighty pikre manga suba match ki sanakibada Rosie FC amadi Old Second United goal amata sanadana draw sakhi taruk suba match ki sanakibada BSFC na Junior Galaxy bu goal manga sinoda mighty pikre
category asigi aroiba mes haying nukil pung ahum tabada Roji FC amadi BSFC ga sanaragani Thagachari boyang ning thousam housing asi nong magi oiba ai nga sagi pau amuk lobi asi Environment Directorate ki phangkiba ngasi goi kiba inga sa amari nukju ki pauda khwaidi ki sakiba Celsius degree kurum dai tasmik manga khwaidi ki ingba Celsius degree ani dasmik ani nipal nuksita yawi sing manan ki sang maximum da sada marifu taratruk dasmik ama ahum minimum da sada kunmapal dasmik sino ama oiki ngasi nong sukide ngasi dagi ISTV News na Editor's Choice hai na mingthon ba miyam da kana gadaba lengak ta pauzil pi ba miyam na kari pamli karamba mapham da lengak ki thausil da asoiba leire kana ba thabak kari paikhatli lengak ki luching ba ma di political party ki luching ba singna kari hairi haibana chingba da yumpham oiba atenba footage ama ISTV News ki aroiba headline pi chingai da miyam gi damak ngasi dagi sandokpa hauzare asigumba si kanagumba amata da kanglup amatagi atamna na mingcha thihan ba amadi sokhan ba sandokpa natte miyam gi yaiphanaba gi damak tani ngasi gi Editor's Choice my side phaji na nga magas kom na ma kari sani gen udagati aduni nangi tawge politics basan jing anga wari nang adu tawdam ni koi adu tawdam ni adu tawre na wari foreign sondari hangi ba kanadi sakhum da kari saga da ge budo politics na moile urum de heba aduni khenari se mamangi sarkar mamangi leader ke hoji ki sarkar ki hoji ki leader ke khenari se aduni amna sai congress ko pali heli sai riu hairim ne 2019 election ako tholong ko khomnai lete BJP stinang singna parliament sarkar sna congress na vote khomi masi halal thank you haini loshilak pada maroi ba pau amuka na lawbi rasi lakli ba chariya sida lengak na education da ahen ba mityeng sang lagani haina chief minister nongthombam bire na phongdokre traffic signal light mathau ningthina tawba hawrabasu miyamna signal ngakna satpagi sagdi yamna nemli amadi sel chawna lawriba lanai mahai tampham sang singna piriba mahai gi quality da samna yengsilagani hairi ngasi nongmagi oiba ISTV na pizaba pau matang nasida loizare bijeng tabiriba singbu amukka hana khurumjari